Petrović, predsjednik opštine Bela Crkva ili smenjeni predsjednik opštine? Kako? Na različite načine se to gleda, jel? Ili... Koliko mi znamo, evo mi čekamo da počne skupština, tako da poziv koji smo dobili kaže da je skupština danas u 10, evo mi smo pre 10 došli, sedimo ovdje u sali skupštine opštine, odbornici nisu dobili drugi poziv, to što je neko rekao ajmo malo na ulicu pa da nađemo gdje ćemo da uđemo, to ne znači ništa, tako da tumačenje koje mi imamo jeste da se zakon nije ispoštovao u više tačaka, dakle smenjena je, koliko imam informacije, recimo direktorka predškolske ustanove, žena koju nije imenovala uopšte lokalna skupština, sednica je zakazana za manje od 24 sata jer inicijativa predata oko 14 časova juče, a danas u 10 već je trebala i počela se održava i gomila nekih drugih stvari koji su pravnici iz Demokratske stranke, ali i ljudi koji nisu naši članovi to analizirali i zaključili da je nekoliko prekršaja napravljeno. Time Stanko Petrović tvrdi da sve to što se danas odigralo nema legitimitet. Nema legitimitet u svakom slučaju. Tako da Stanko Petrović tumači da je on i dalje predsjednik legitimni. Stanko Petrović tumači da će dati ostavku kao i svi ostali funkcioneri Demokratske stranke u slučaju da sve ovo što je Srpska napredna stranka danas uradila, Ministarstvo za lokalnu samoupravu kaže da je po zakonu. A ako kaže da nije po zakonu, onda očekujemo tužilaštva da istera stvar do kraja i da se vidi koji je zakon svesno prekršio. Kako sve ovo što se danas dešavalo i što se sad dešava, sad je već, što se kaže, popodne, vi kao predsjednik opštine Bela Crkva, kako gledate na to? Pa kako gledam, pa kao na nešto ne sme da se dešava i nešto što se nije desilo prvi put u Beloj Crkvi, ali ovde je možda bilo najekstremnije. Ja sam jutro stigao negde oko 9 sati iz direkcije za izgradnju, ušao, do duše ja sam ušao normalno naravno, zato što je tu bio neko iz Bele Crkve da kaže da sam predsjednik opštine, verovatno bi ja bio zaustavljen, ali ne znam čemu 10 članova obezbeđenja. Znamo da ovo nije prvi put, da se desilo i pre par godina nešto slično, u čemu znam da ste sami na neki način učestvovali, odnosno bili sa suprotne strane, ali ako će obezbeđenje voditi bezbednost jednog grada i bezbednost naših sugrađana, onda nam policiji ne treba, je li tako? A recite mi, danas sam bio svo vreme tu prisutan, obratili su se pojedini odbornici, pokrajinski poslanik, ljudi iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, meni